Daddy Vlog! Anya, agkalay sa kayaon. Uwan nanang. Agkalaysa kamin Taditan tumad lang titurong na. Kasanong agkalay sa kayaw, kat awan pa'y masnup at trabaho. Ura yun nanang. Sana bali Tamakipagnaad kami mat dito'y balay. Apay, masikog kakadain perlita, Taga-pura kayo ng agkalay sa. Uwan nanang. Ay, Mala, mapan kaming tao, ije balayaw. Tapag sasaritaan tayo ti kalay sayaw. Kay kumanagapura, nasaysaya at kumaaplan when nyo pa'y ti amay. Tay kunanangarudan iti pagsasao. Sakbay ang mga asawa ka, ang plano ka pa'y nga umuna. Un nga rod, Nagapurada mo taon. Masikugaw ni Perlita. Iso anas ka ngagkalaysadan. Tamadimot dumakkel ti tiyan ni Perlita kat saan na pa yan nagkalaysa. Mala, agkalaysa kayo nga rudan. Agyaman tatang. Ita tanang asawa kan Orlando. Naskal ngagsapol kan iti panggadam. Tasaan met amabalen ti kasta nga istambay kalatan. Awan nga rod mabiro ka katrabaho nanang. Ay saus di ka agpili iti trabaho. Taawan met nalpas mo nga adal. Tinaskaan kat adda trabaho. Basta nadalus lakit day. Agtrabaho aktuan, wadan to masapulak. Orlan! Iso papakpakan kami pa'y lakada kayo Ta imbag to lang no makasapulak iti panggadak. Lalaki ti anak ta, Orlan. Owen, lalaki. Karuprupak launay. Sino kumati karopro na nga, no disi ka. Mabalin mo ka nun ti Warrington Bigat Perlita. Uwan nanang. Kag, adda pagbayad yaw dito ospital. Awan nga rod nanang. Ay, daytan ti bagbagak. Tadi kay nagsagsagana. Amin akasapulam dito'y Perlita. Siya, tinaggasgas daw. Nanang. Takasanaw, di kay mat nagsalukag. Ita, tandan anak yaw. Naskain asumina kayaw. Anya? Una. In kay mangkita iti pagabangan yaw. Tadyak kayat ngagnagd kayo pa'y dito'y balay. Tatang kasla di anak. Sumina kayo Adda nga ro din pamilyam. Di masapul mat asumina ka. Iti kasta. Ammom ti awan ken adda. Anya? Ay, agsalukag ka. Tapno saan nga agbisin ti pamilyam. Sige, sangaribo lang ang tiabang yo dito'y basit abalay ko. Nalakadaytan. Ken pagsayaatan na, takabukbukudan niyo. Sige nga rot, Edith. Kat agyaman na. Umakar kamin dito Sige. Ngam saan ka kumanga agsinger iti advance payment Tawan pa'y kwarta. Ngam di ka agdanag. Agbayad ak tumat lang. Una, basta jak kayat akanayon amadilay ti panagbayad niyo. Ngamin nalakamat ti abang nyo dito. Tarumbang kuma at 3,000 ti abang day ti abalay. Ngam gaputam mo kayo, iso nalakang. Agyaman kami nga rot no kasta. May mayat nga agpaiso ngay malis tayon kada baby dito Nataltal na ti panunot ko dito Nung amin iji balayo. Nakakusilip akanayon ni nanang mo. Sangaribo ti abang tayo dito Orlan. Iso ang masapol nga igaud mo ti agtrabaho. Tapno adda maibayad tayo. Well, ang damat kit di pagtrabaho ak inton bigat. Sumurot ako na makikarpintero ko ni Pare Dalmas. Tanay. Agbisin tayo no awan trabaho. Uy, bakit? Bayam ta igaud ko ti agtrabaho. Ay na, mabisin ka manin anak. Sapay na ibosan ti gatas mo at itimplaan. Di ka mat nga rod maipaayan iti gatas anak ko. Tawan mo ti rumwar iti barokong ko.
Ala, huston anak, di ka nagsangit Ay nak mangiremedyo iti gatas mo. Napay day tapaw. Ay ni, ada kayo matgayam nanang. Huston baby. Nasaya, tanagsardang iti panagsangit na. Mabisin ngamin nanang. Kut awan gatas na. Ay kat pa di diyam Awan nga rod tubog ti barukong ko. Anya? Ay, adto iti kwarta. Ingka gumatang iti gatas na. Agyaman ak nanang. Mabainak ka ni nanang mo, Orlan. Yamin, uray kas di masursurun ka data. Inikanak pa'y lang iti igatang ko iti gatas ni baby. Kasya talaga ni nanang. Nalaing la sumao. Ngayon madamay tulong na. Tumulong matlaang. Orlan. Waka turturog ako. Maturog tantanay. Nabambanuga ka nagtrabaho. Sige lakay. Narnakan mo ni baby. Arakupon ka man nga rod ba kay? Oh, anya nga'y perlita. Ada ka din maibayad yung iti abang niyo. Nasuro ka na may sabulan niyo. 180th. Adda. Ay kat nasaya at ano kasta. Diritso mo ti trabaho ni Orlan. Isungada na ornong ko. Una, yurno ngam. Tanalakalaang mati abang niyo. 180th. Ngala, mabiit lang. Tayo nakalaan ti pagbayad ko kan ka. Oh, kasano nga pare? Nalbasin ti trabaho tayo. Isong agsapol tayo manin iti sa bali apanggadan tayo. Uwan nga rod pare. Nagrigat gayam ti adda pamilya na. Aya. Ne. Jak mo tawan tayo mat pamilya. Kasano? Jak pa man ngamin nakasirpat iti babae nga ikalaysa. Nagrigat pare. Kastoy gayam. Masapul nga dalat ta trabaho. Tapnosan nga agdisin ti pamilya. Ay katuan na. Iso asak, jak pa mga asawa, ta sa anak pa nakasagana. Uwan pare, ta talaga narigat. Kas kanya, marigata na ka talaga. Ay na Orlan, ay taganos ka. Anya nga ron nga kat nangasawa ka mo, tadi ka pa'y nagplano anaimbag. Tatang, Sana ka nayo nga da maitulong mi kada kayo ken ni Perlita. Tauray anak mi ni Perlita. Mamuyo may. Dapay kakabsat na apagad-adalan may. uwan tatang. May tulong mi lati, may tulong mi kada kayo. No da kawadwadan ti bagas may. Umay da kay ka niti sanga sa loob, kas jay. Uwan tatang. Isuasi ka, akan anos ka, agsalukag ka, tapno saan nga agbisin ti pamilyam. Ingatang ako, di anak ko iti gatas na, nadyak kayat nga agbisain. Di oray man agbisin kayo kin ni Perlita, basta saan nga agbisin ti apaw. Nataw. Agyaman ak nanang. Ha? Nayapayan, anya ti mapaspasama kiti asawa Orlan. Makalawas na, nagduldulok nanang. Apay, aginaw manang. Uwan nanang. Ay, masurunak at talaga kada Orlan. Ang burburak ti darak. Ay, anyang arod nga ay. Nagrigat lang arudan ti panagbiag da. Ita masikugmanan ni Perlita. Kas tala ti biyag abak. Kasmet ka data. Nagsasarano idi ti anak ta. Nga, Agkaraanak kamot ide. Saan aya? wag, saan ta iday anarigatan. Kaputada na talgad at trabahaw. At dapay impatakder mo idi abalay apagnagdan ta. Sakbay anagkalay sata. Katsak maut, nagururnungak iday bangkaw. Tadalakat nga rod trabahok maut. Nga oray may saakla ang iday akatulaw. Ala. Bayamon da Orlan. Nasayaat mo't No ado ti agbalin nga anak da. Iti kasta, ado ti aputa. Ay nalakay, saan kumaparikot ta? Ang kasanon ngay nga road ti biagda. Sakit agab-abang dapay. Kan awan pa'y trabaho ni Orlan ita. Bayam lat tayo da. Nasaysayaat, no saan da tumipon dito'y balay.
Tapno ang muda ti agsalukan. Ay, masyanak lang amay ni iti apaw. Saan na bali Taigat-gatangan mo't itigatas na. Wan matkit di ay, masurunak ka na giday nga agasawa. Orlan, nasaysaya at kumano sa anak pa'y nagsikog itang pagtrabaho ak kumapay. Kahit nanyahay nga raw. Di mo pa'y kaya taadamanan anak ta. Unangam kasano ngayon. Awan man ang trabaho. At antulat ta Bayan, rumuwarak manan inton bigat tay nakagsapol iti panggadak. Nakipakpakaasi akpayan ka ni Edith. Tawan maibayad takin kwa na ita. Kat kunanang iti kanito adita makabayad iti dua abulan. Pumanaw ta kanon dito oy. Anya? Di man lang makaawat mat. Data ti rumbang ang makaawat kan kwa na lakay. Ngamin, nalakan ti abang ta dito oy. Iso nga agsapol kan iti panggadam. Tapno saan na ta apapanawan ni Edith dito oy. Uwanin. Ala, maturog ta nga ro day. Sige. Awatek sika kas 차디톨 Agyaman ak, sir. 다다다 자카야 차도 타오 갈고 가게 치가 오케이 Yes, sir. 굿 오케이 여기가 trabaho dito pas ko Uwan, Mr. Lee. Kat agyaman ak unay. Nasayaat nga raw, no da trabaho ita ni Orlan. Uwan nanang. Hay, daita ti bagbagamay kada kayaw. Arumbang nga may nagplano kayaw. Nanang. Asak ba'y nagasawa kayaw, nagplano kayo kumapay ngayon muna. Uwan nga rod nanang. Iso daita ti pakasurunak kada kayaw. Tanarigat lang arudan ti biyagyaw. Kalpasan na, awan pa'y tinatalgad at trabaho ni Orlan. Sa ita, masikog ka manan. Nanang. Perlita, saan ko questionaran ti panagsikugmaw? Ngam ti kayat ko asawan, rumbang ang nagsagsaga na kaya. Kat manipod ita, rumbang nga da kumamot plano yo iti biyag. Daytay pagsayaatan ti pamilyayaw. Uwan nanang. Amok itan. Nasaya at launay, numaawatan mo ti kayat ko nga ipakaawat kada kayaw. Maawatan mi nanang. Iso nga rod nga agaw-awat akon iti labada. Tadituya kun nga aglablaba. Makalabaak mo't na nakaturog ni baby. Anya, Paturugak iti crib na. Tapno ito nagreeng, awan ti pakatnagan na. ala, nasaya at launay. Sige, agsalukag kayaw, tapno agsaya at kayaw. Dakilan day tatyan mo bakit? Manulangin ang bulan ti Orayan. Kat agpas ngay kanton. Lakay. Adamot kit di urnong ko Isunto ti aramatan ta into nagpas ngaya. Titangdan ko iti panaglablabada. Inururnong kon Ang imsan ka nga aglabada pa ita. Ang mga numakapadakas ka. Sana bale? Tanagururnongak matan. Tadalakat nga rod na talgat at trabaho kitan. Nga uray may salangan janitor. Wan pagyamanan ta dayta. Uwan ba kahit? Ket inot agumatang akmat iti materialis. Tapatakderan ta jay lote iti likodan ti balay da tatang. Nagsaritaan min dayta. Pagyamanan ta nga rod kasta lakay. Husto ti kunan ni nanang ko. Arumbeng ang nagplano ta, sakbay nagasawa ta. Wan nga rod lakay. Namsaan abali. Ammo ta itan ti aramidon ta. Uwan ba kahit? Igad kumatiag trabaho. Tapno saan tayo magbisin? Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita anaadaw iti pagsasaw akunana. Sakbay ang mga asawa ka, agplano ka pa ngaw muna. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tipyan! Suling! Suling! Nagbayag ka matan. Umayagan na! Octavio, nabartag ka manan! Basit lang, mati. Ninom mo ko. Anya, basit lang, katkasta na yabartag mo. Saan ka napartak? Naisang putong to pa, tibagik.
Ay, unay ka, Octavio. Day talag barbar-tagter aramidam. Awan pa nagbaliw mo talaga. Tulungan na, kid din. Kung nagtanit na balay, kaya kunti maturog. Ay, unay kan nga asawa. Talagang awan manak nakamaw. Lakay, inggatangan ka iti pantalon mo. Kan ure dagiti anak ta, inggatangak mat ida. Ay, thank you ah. Adamot na da iti sweldom, iso agimatang ako ni tibado yung. Kasi ka ngay bakit? Adda ka di mat ginatang mo aparakan ka. Adda gimatang akmat ay ti underwear ka oh. Panty kan bra, ha? Agparis. Ay, kat mayat nga rod na kasta. Daita ti pagsayaatan na, tawan bisyom lakay. Saan ka nga inom iti arak? Taimbis ko maapaginom mo, di gatang ko ni iti kasapulan tayaw. Igatang ko iti sabon, shampoo, kano anyapay dita. Dahil takot ni magustuakan ka, bakit? Iso apagyamyamanak launay at nasingpet kang asawa. Nasaya at mata, tadyak na sumok ti agbartag. Kundi mo padpadason. Tama day, tati bartek a tao. Saan nga umasinsaw? Sige, mangan tayo. Agawaan nyo anak ko. Tapno di kay maladaw iti pagadalan niya. Tuyo ti sidaan? Diyak kayan? Naumakon iti tuyo. Fried chicken kumamat ananang. Ay na, pangalaan tayo ngay nga iti fried chicken, anak ko. Mangmangan kayo gaya man. Ten? Ano ti si Dayo? Tuyo? Uy, malang, tugaw ka mo't kan, tamangan kan, Octavio. Anya mate. Tuyo ti si Daan? Awan ka di titlog wano ham? Ay sus, di ka nagsapol iti awan. Tamangan no makapagsauak manen iti mate. Ha? No kayat mo ti agkape, mga lakalatan di tatakuray. Kinirog abagas ti kapi tayo. Anya? Malakit din, agar musar tayo. Ay, saan ka napautangan iti arak, Octavio? Agasam ngay, naornong ti utang mo. Imabot iti 5 gasot. Ngam di ka pa'y nagbaybayad. Agbayad at ito nagsweldo ak nana. Ikarik na ita. Basta ikanak ti arak. Ta, agsyat kami man ka ni Pari Jinggoy. Sigurado ka nga agbayad ka, into nagsweldo ka. Ikarik. Di uroy man mapan kayo di pagtrab-trabaho ak atalyer nana. Kat paikis sayon to iti sweldo. Ay, talaga, kasta ti panggap ko, no di ka pa'y nagbayad. Di na, at di tinatang agat katangam. 30 pesos amin dayta. Mabit lang, taitid ko ti bayad. Ato ti 40 pesos. Mabitla ang tasuklian ka. Saan? Keep the change. Sa nga pulo laang mo ti sukli na. Wan, sa nga pulo laang. Ngam no siyak ay kat napatag kanyak ti sa nga pulo. Gaputa talaga nga awan kwartame. Kasano nga awan kwartam? Kat agtrab-trabaho mat nila kayo mo. Ay na, amom amamartek ti asawak. Awan ti matda iti sweldo na, taypan na iti ara. Anya? Imposible mat tanday ta suling? Saan man lang agibati iti para iti pamilya na? Ay saan? Iso nga aglako-lako ako na, tapno at daigatang ko iti bagasmay. Anya? Nagasat ka din na, tanasingpot ti asawam. Ngam siya, ay naapo, daksang gasatak at talaga. Antay tinatday ti sweldo bakit? Ha? Apay ngay, aday to'y lamanan? Sa nga ribo lang? Imbayad ko nga rod iti utang ko. Ay, Ang kakit makitsindan. ay, awan pa'y maibayad iti utang ko iti store. Apay nga min nga utang iti store. Balon dagiti ubeng tututangag. Ti meriendaan day ti reses. Kanti balon da si daan. Takaasi damat no awan balon da. Uray jak mangan, basta mangan dagiti anak ko. Wala nga awan nga rod pagbayad mo. Di uray saan kan nga umut-utang. Talaga kumaasa anak nga umutang iti store ti kaaruba. No itad mo amin amat gadam. Ado pa'y ti barbartag mo. Ngam ti itad mo nga igatang ko iti kanan tayo. Ano sa matiad da? Hay! Ala, manipod ita sa anakon nga agsao. Awanang ti mangag mo, Octavio. Tangay pulos mat nga awan konsensyam nga ama ti pamilya. Magpagin ka pare, Gino.
Saan nga reklamo ni bagat mo no kasta nga gininom ka iti arak. Ah, saan pare? Nusak nga nagadwa sa ni bagat ko. Masurunak. Kastala dagiti babae pare. Baybayam lata. Di mo nikan kano. Sige. Uminom talat ta. Ay, kura! May sapay man nabuti ti arak dito, oy. Mabit lang! Nagganas ti uminom no adda kasangong pare. Ngamnuag may saka. Sana naganas. Una, ay, ngam ne. Awanan pulutan ta pare. Ay, kura! Manglukot ka man dito iti corn beef ta pulutarin me. Mabit lang! Ay, gustong pare. Adun ti gastos mo. Ay, kababain mo. Di ka agdanag pare. Basta uminom talat ta. Awan ngamin kwartak pare. Inted ko amin kan ni bakat ko. Awan pare kot. Sakti makam mo. Now, time is near. Nanang, nabartok manin ni tatang. Ungarot, kanayon na mabartag. Saan nyo atultuladan tamaditi kasta anak ko? Ala, intayo kitin iti kusina. Adaywan tayo ti amayo. Amangan nureng-rengen na kayo manan. Ala, intayo agluto. Sige, nanang. Bayan nyo ni tatang nyo di tayan tiritaw. Sumrag tulat tano kayat mo. Meta. Ado tayo itang agsasangaw, pare. Uno, Octavio. Agsasango tayo manita. Sana bale. Tatunggal may sa. Aggastos. Ay, kadwa na. Nana, tumasa. Mangtad ka man pa iti arak dito, oy. Ay, ulay kayo na aya. Day talagin inog, day ang aramidan yaw. Kastala ti biyag, nana. Di mo pa'y kayat ta makalako ka. Una kuma, no di mo utagal. Nalakit din, mangig ka pa iti arak dito, oy. Unmot na na. Di kag danag, nana. Agbayad akto ka di. Aw mo ti utang ko, ajak binayada ka. Well, sige, mabit lang, taykan kayo. Dardarasan niyo. Nana, adda project may ija school. Ag-research kami kano maipapan iti kultura ti Pilipino. Mabalin kano ija internet. Kasta ka di anak ko. Ikabil kano iti folder. Mano ka di ti magastos dita. Jak ammo. Sapay na ira na nga awan apulos kwartak ita. Tainggatang kumatan iti sidaan abalbalunan nyo. Kantibalon nyo tunggal resesyo. Ha? Alasa na bali anak ko. Mangibagaak man kinitatang mo. No, adda kwarta na Impartok naman inti kwarta na. Tanabarta kasi mangpat idirabi Awan nat day ti kwarta. Umutang ka pa lang iti karuba. Saan mo't siguro dakkel ti magastos ni Lenlen nga anak mo. Ay, kaasi mo dagiti anak na, Octavio. Ultimo sapatos da, jak pa'y maigatangan ida. Nadadaan dagiti sapatos da, kat saanin amabalin ama-repair. Iso anak katsinilas da, amapan ije pagadalan da. Ket, Ultimo kawas da, agkupkupas amin ang, jak pa'y ida maigatangan iti baraw. nagadukat nga amumon. No sa anak pa'y nga gisursur itinatnatang, awan pa yan maigatang ko iti bagas kansidang. Tati it-ited mo, kat adayo akurang. Ket, agbadak mo't iti utang ko Ay na, Octavio, no maikat mo kumaday ta panagin inom mo iti arak, saan tayo kumaamarigatan unay? Maipaay ta kumati kasapulan, dagiti anak ta. Sobra nga maing ti aramid mo. Naimbag pa'y dagiti kainumam, pailiblibrem ida. Ngam ti pamilyam, kat mabisbisen. Kita ang man ti pamilya ni Dalton akaaruba, naragsak da. Ngamain, amuna apanunutan ti kasapulan ti pamilyana. Maigatangan da, dagiti anak day tinapintas akawas, kaskada sapatos da. Gapota responsable ni Dalton nga ma. Sumardeng ka man? Matibab ka na Ay sos no kastam lang, Octavio, saan tayo nga umasingsaw? Tadapay lang, bisyon mumot nga masinsaw. Di kayat ko nga ipakaawat kan ka, kat day tay saan tayo kumamag nga agbisain. Nakadungay bagbagam.
Ay, saus, ti tao abartek, saan nga umasinsaw? Day tatilaglagi pa Octavio. Ta amin a kwartam, di tala ti pangip-ipanam, awan na kemaw. Ni Dalton day tagturong biti-witing siya. Oh, pare Octavio. Agur-uri ka kadimat iti pagluganam? Kwa. Ah, Signat ang baro ti arawatan na. Kabarbaro ti sapatos kan pantalon na. Pati t-shirt na. oh, Kabarbaro. kape akas tamat din ti panagkitam kanya, pare. Ay awan. Sige. Panawan ka pa pare. Kabarbaro amin asuot ni Dalton. Kaslapay kit din kababain ti umasidig kan ko na. Gaputa panay manchamot ti kaus ko. Ti kamisita. Agingga iti pantalon ko. Ay, kababain. Saan ka makikuyog kun ko na? Agurayak iti sabali a jeep a pagluganak amapan iti talyer. Ay, ato iti sweldo mo, Octavio. Tawatan mo. Agyaman tata. Ang na, saan mo ngay barbartak data? Ta sayang laeng. Madadaal ti salunat mo kan agbisin pa iti pamilyam. Itad mo ket di kinibakat mo taigatang na iti kasapulan nyo. Octavio, namuak ti aramid mo. Ket dak ngamin kayat ti kasta trabahador ko. Tapara kanyag, malas iti talyer ko. Malas? Wen, iso ano di mo kayat nga ikatang ka? San ka niyag barbartek pa'y? Diyak kayat ti bartek ang mekaniko. Tagmalas ti talyer ko. Ket nasaysayaat no isardeg mo ti agbartek. Iti kasta, maragsakan mo't ani bakit mo? Nanang, ada ginatang ni tatang anaimas at tinapay. Nagimas. Ha? Anya ti kunam, anak? Ginatang ni tatang yo at tinapay? Una na, ibusan mi ko mga rugam. Kunana adi mi ibusan, tapno maramanamat. Anya? Nakaskas daaw Gimatang iti tinapay? Nay, anta ka naman bakit? Wan, napanak nagsingir ka dagiti pa utang ko itinatang. Antoy bakit? Ayawat ko kan ka. Sweldok day ta. Ket ingkan to makichinda. Kan igatangan man dagiti anak mo iti napintas sa kawas da. Ha? Ado ti utang ko. Gambayang pay lang day ta utang. Bayadak to inton sumaron no sweldok. Sana bale. Tama ni po dit ha. Saan akong ngagbarbartek. No minumak iti arak. May sala nga bote. Kan sana na kanayon. Ha? Kasi dagiti anak ta bakit. Pulos ngawan pa'y napintas matakawas da. Iswa, saan ako nakanayon ngagbartek. Tati igatang ko kumaiti arak. Igatang mo langan iti kasapulan da. Ang yaman naklakay. Sapay ko matay pay sunday ta. Sapay ko ma. Gusto di pagsasaw ngayon bagam kanyak edi. At itawa bartek. Saan nga masinso? Pudnumit ngamin. Di tayo pa'y makagatang itinaimas asidan tayo. Gapo iti kinabartek ko. Ay nalakay. Ay na Octavio. Ay nakaragrag sa kakunay lakay. Agyaman na, tagbalbaliw kan. Ditan tinaggibusan ti pakasaritan tayo, adaw iti pagsasaw akunana. Ti tao apartek, saan nga umasenso? Tampok dito'y programa tayo. Kastelatibyad! Ita, tabakasyon nyo iti eskwela, Blanca. Saan ano sa dinuladitan ti maturturong mo, Agyan kalata dito'y balay, taiwanam dagiti addem. Wala nang. Agtrabaho kami kinitatang mo. Siya, inak makilablabada. Iso asikan to timang bantay kadagiti addem, ha? Wala nang. Nasaya at launay. Bakasyon nyo mat iti eskwela ita. Iso asikan ti mga iwan pay lakadagiti addem. Wala nang. Madimat ano panawam dagiti anak mo dito'y balhay. Sa nakabalan ni Blanca ti agaw awer iti adi na.
Nang runa pa ay katagtawan iti upat, ken dua dagiti adi na. Nang runa pa ay kat nalikutag da. Kaya't ko kumamot ti manggad, tay supay. Di agawat kay ti lalabakam dito'y balay. Libre mo ti danom dito'y balay Tagga po iti ubog. Di dito'y kan ngaglaba. Alawan, isumat kit di ati pampanunutag lakay. Wen tapno di mon panawan dagiti anak mo. Delikado Awan kastay adda ka amang bantay kadakwada. Anay ko ti matag! Alakap lang ka! Pinaruan kami ti tapok ti ropa ni Norton! Napulinganan! Anay ko! Nagkuna kami nasursurunan na! Anay ko! Ne, apay, inananom ni Norton, Blanca. Ti matag! Napulinganan ti! Anya? Ala, umay ka! Diramusan tatarupam ije gripo! Darasum! Apay akas jay tinaramid mo kini Norton si Kablanka? Imbagak mat adi ka agoy uyong. Kwa, nanang. Kan kunak mat ngamin adi ka umad-adayaw ngam subag kamay. Timmaray kalata. Nanang? Inton maminsan, di kan agoy uyong kadagiti ka ayam mo, Nanang? Saan anasaya at agoy uyong? Kanti kayat ko, di ka kumaumad-adayaw. Saan ka pawilan na makaayam kadagiti padam ng ubeng? Basta di ka umad-adayo. Kang runaan na, jak kayat ang mapan ka ijay karayan. Nalawag, Nanang? Delikado ijay karayan. Ang mga numalmas ka. Iso adi ka mapmapan ijay, ha? Nanang? Da kayo adwa, Blanca, kanena. Di kayo mapan itinaunag, Ang mga numalmas kayo. Nanti! Nina, oh my God. Mapanta ijay abanda. Tagmayat ijay. Sige, mapantag lang, Wow! Tagmayat ka di karayan. Talaga ang kayat ko dito, Umayak lang nga oray may paritan nak ni nanang ko. Oray ni nanang ko. Paritan nak nga umay diti karayan. Ngam, intarayak, Sige, ang patpating na taman basit. Sige. Wow! Nagmayat ti danom. Nagmayad. Nagmayat ka ba? Naunag! Napanuga ka. Ay, lagrain na yung baglakit din na nakitang idadadaw. At napan mo idain sa lakan. Huwag nga rod na. Tano saan, ang mga nunalmusdan. Ay, bilibak mo't kan ka, lagrain. Kinabaulam ina nga inlangang nga oray masikog ka. Wala na. Nalaingak ngamin nga aglangoy. Uwan nga raw balasang tao. Nakitak tinamay aman ang ispal kadagita adwang uban. Ay na yung baglakit din at nakitam adagos amalmalbus dagaya maun. No kunakmat ngamin kadagito'y adwa. Adida mapmapan itinaunag. Ay ngam, subag damat. Aw, makita yaw da kayo nga ubeng. Inton ba minsan, nuko na dadi kay mapmapan itiadalom apasal. Saan kayo ang mapmapan? Nuang? Nana, Kailangan nyo man tinapasamak ka na kayaw. Ayawan nusubag kayaw, may sarsarak kayaw. No kasta, binaot mo ni Blanca? Wala, subag mo tita. Kita man tinapasamak kan kuha na ijay karayan. Binagbaga amlat ako man Kasta lati ubing. Ti kayat dati patpatong palda. No baybay anta ni Blanca adita iparik na tibidot na. Ay awan na, ad-adan asubag. Kasta lati biyag Takasta ka mat idi ubing ka. Subag ka mat idi ubing ka. Ne, kasla pag-ayat mo matang tipan nakalmas na ijay karayan. Naimbagkit niya, ta inalaw ida nilagring amasikaw. Kasta aya. Isu asika, bagbagam di anak mo. Barang sika tidenggan na. Ti kayat ko asawan, bakit? Saan mo adangran di anak mo?
No di kat bagbaga am laeng. Dinusa ka, babaen ti pa ng bawat ko kankwana. Disiplina ak ni Blanca, no saan adumngag iti saaw. Wen, ngam di mo kumamat lapsay. Ay amaw! Sige, bagbagam ni Blanca. Bareng sika, tidenggen na. Amom ka de, no apaya binaot na katinam, Blanca. Kwa tatang? Gaputa subag ka. Di mo ipangpangag, dagiti ibagbaganakan ka. Saan ka di akinunana at di ka mapanijay karayan? Ang aman niya tinaramid mo, napan kalat ta. Iso akitaan tinapasamakan ka, dandani ka nalmas. Tatang. Iso asaan ka na mapanijay karayan, wan? Wan tatang. In kami kini Jinggo ije karayan. In kami aglangoy. Ay, umay kami matakan ni Nena. Nangarod Oray siya, umayak mat. Ay, sige, tayo. Umayak mat. Agbalon tayo tapno di tayo mabisinan. O sige, intayo nga rodan. Tama nga lak iti balon tayo. Tain tayo iji karayan. Sige, naman tayo. Tsak kayat ti agawid di jay balay. Ang mga no didak palubusan nga umay. Ikaadok na rod di balon ko. Tapno adda kanyan ta adwa. O sige nga Rod. Intayo na jay karayan. Nana Soledad, nakita yu ka din ni Blanca. Ay, saan mat? Amangan no adda dala di nga agaayam. Ay, talaga asubag day nga anak ko. Intarayan nakmanan. Imbagakan kwa na asaan apo mampanaw. Takitaan na dagiti addi na. Tain nakalaan di tangdan ko naglaba. Ng pimanaw manan, ajak na siputan. Ay, kasta ti ubeng, Marlene. Nasubag da. Saan ba't kit di nga amin nga ubeng kat subag? Ngam dagiti nga mindaddo mga ubeng, kat aramiden dalat tati kay kayat da. Un nga rod nana, kas di anak ko. Ala, ingka sa pulad dita karo ba? Ang mga no agayam dalaang dita. Ay na! Nagmayat ti pa nag-dive yo, tonton! Talagaan na lang kayo maglangoy Wala. Ngam sika. Di ka mapan iti adalom Di da kami tultuladan nga dive. Ngamin, di mo amo. Ha? Agtugtugaw ka lang dito dakila bato. Buyaan na kami laeng. Sige! Nena! Nakapapal daan niya! Ilan lang da! Nagday dyan ni Norton! Kalkalpas na lang nagdive iti danom! Uy nga Rod, kasano nga ta kaya lumain ta nga aglangoy? Di pa dasan tamat nagdive! Ha? Apay nga da Norton! Tumpaw damot lang ta nagdive da! Anya? Padasak man! Ha? Ay, saan aglang ka? Saan? Padasak man! Malmas ni Blanca! Tulungan niyo ni Blanca! Ang mga lumalmas! Apay nga minanagdive ka, Blanca? Kung nagmatadi ka lumaglag to iti danom, tadi mo amot aglangoy. Naimbaglakit din ta nakita ka adagos sa limag to. Iso nga inalaw ka mat adagos. Saan mo nga ulitan deta Juan, Norton! Saanan? Anya, danda ni mananalmas ni Blanca, ijay karayan? Wen, ay, iso abantayam day ta anak mo. Bagbaga masana mapmapan iti adalom apaset. Ay, una yan talaga ni Blanca. Awan talaga ti panang ipangpangag na kanyak. Isumit lagayam, anamaluman idi simmang part. Kasta dagiti ubing, Mari Marlene. Saan na madi ang mapanday ija karayan tapno agdigos? Ngam masapul asaan da mapmapan iti adalom apaset tapno saan da amalmes. Ay, masurunak talaga iti anak ko. Ay, pare ka na, agyamanak itim padamag mo Bayam tabagbagak manang ti anak ko. Di kayat ko, agyan kalatan dito'y balay, Blanca. Iti kasta adda mga iwan kadagiti addem, tapno makalabada. Juan, nanang! Jak kayat ano sa dinuladitan ti pagturturungam. Nang runa ajak kayat amapmapan kay jay karayan. Nalawag
Uy, nanang. Naminduan adandani kanal mo sa nakaw. Amangan no iti may katlo, kat saan mon amalasat. Ha? Dumngag ka kadimot iti bagbagak. Tapno saan ka amay sagmak. Nalpasan ang naglaban ni nanang. Kat naturugdan kadagiti kakabsat ko. Aglibasak. Inak ayaban ni nena. Tamapan kami iti karayan. Kayat ko ti makasursuro nga aglangoy. Amok matkat basit ti aglangoy, Blanca. Isuro ka ah. Sige, nena. Kayat ko ti aglangoy. O sige. O may kangarod day suro ka. Medyo agpatinga ta basit ah. Saan nabalit ang narabaw la diti ayan ta. Adday ta. Amumon ti aglangoy. O nena, amok mat basit. O sige, aglangoy tapay. O sige, ijay abanda. O sige. Oh my God! Basta may mayap ti mapanijay ah. Saan? Dito talaang. Ang mga nga adalam ijay. Saan? Oh my kakit di. Ha? Agturong tayo di ayang ti kayo ang natumbay ti balasyaw. O sige. Ano nga tan? Saan ako na makabalasyaw? Mabutan nga. Amangan numalmasan. Kinabalak tinaglangoy apim malasiw ditoy. Mabutay nga kun ngang subli. Kung pataklatan ditoy sang api kayo, anatin nag ditoy igid. Dayjay uncle. Dayjay tulungan niyo ko ma. Saan na makabalasiw? Wen, sige. Unayan dahil yung uwi. Nagturad ang naglangoy ang napanidyan. Naimbag ta saan analmas. O anya, ulitan pa'y tinaramid mo, Blanca, ha? Saan, nanang? Naibaglakit din ah, tada iyan ni pare kanor, kat iso tinang tulong kan ka. Tano awaan nalabit analmas kan. Nanang. Day tati bagbagakan ka. Asaan ka amap-mapan ijay karayan? Gaputa amangan numalmas ka. Ngam anya tinararamid mo? Sana na maulit, nanang. Ikarik. Agtulnog akon kada kayo. Itan gagayem tinaggipusan ti pakasaritan tayo ita anaadaw iti pagsasao akunana. Ti subeg nga anak, maisarsarat. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Intad ko mat siguro amin na dagiti rumba nga para kada kayo kaanakan. Alahas sabsabon kan badbado. Agraman kape kan dadong mapay. Ay na, agyaman kami, auntie. Gaputa talaga adi na kami malipatan. Nang runa iti alahas. Ay na, nagadon ti alahas mi ngayon intadyo. Ay okay lang. Takaanakan kalakad nga ron. Kabsat ko dahi di inam. Kat paranudan ka iti kinaado ti kwarta. Pagyamanan yo, tanakaasawa ak iti baknang. Uwan nga ron, auntie. Kansan pa'y anaimot di asawa yo nga Amerikano. Wan ka anakan. Podno ta. Kat ita ta nagbakasyon ay paranudan kayo iti pagsayaatan. Ay na, agyaman kami manununay, ante. Ay, uray nila kay ko. Sigurado ang maragsakan, apaman na sumangpit. Gaputad damot alahas na. Siyempre. Ala, saan akong ngagbayag ka anakan? Gaputa mapanak mo at iti kasinsin mo anilokring. Inakmat itad ti parakan ko na. Ay, at damot ti parakan kwa na, ante. Uwan Dudua kayo laka anakak. Iso aparanudan kayo ngagpadpada. O sige, ante. Kat agyaman akunay. Ay na, nagpipintas dagiti alas ngayon tad ni Auntie Mabaknang. Sing-singaw pat, kwenta sa nagpuskol. Kan pulseras apang lalaki. Ay, wala kay. Ay, uray siya. Nagpipintas mat nga alahas ti inten na kanyak. Kan adapay karats na. Ay, mabalinta nga isalda noon kwartata. Kauna,
Day tati pagsayatan na, taadaan kay ti baknang ante. Uray siya, mairan-ranod mo bakit? Wen, amin tayo kadagiti anak ta. Saan laada ta? Paiman ta isuot ko amin dagiti alahas ka. Tay pasikat ko man kadagiti karuba. Ay, uray siyak isuot ko mat amin. Iti kasta, umapal dagiti karuba. Nang runa da Marta. Sigurado nga apalan nakday jay. Oh, nakaumay ka man, Gorya. Anya ti bagam. Ay na, awan. Umay ko lang ipakita kan kadagiti alahas ko. Oh, kita mo? Oo, ay na. Nagpipintas daan niya. Nga ron, naimbag ka pa'y tadda alahas mo. Ay, sikan ate addaan ti na abak nang. Kat nasaya at launay tadagayam antim abak na. Kastoy ate alahas. Saan akas iti alahas mo pasig plastik? Dagitay sagbabain te. Uray man, tabagay kumag. Angam siya, saan ko abagay dagiti plastik? Dagiti alahas nga adda kalidad na tibagay ko. O sige inakon Marta. Sigay. Pasikat talaga day ta babae. Umay nalaim pasikat dagiti alahas na. Uray anya, ipasikat na. Uray kagatgatang na at t-shirt, ipasikat na. Akas la isulaang tadakwa. Tanan. Daan. Itay pa'y amadlaw ko ni Dado. Talagang ipaspasikat na dagiti alahas na. Impatong natikan ni kita dakulap na itinugpunan. Sana pagkutsi-kutsyan dagiti ramay na. Nakapulseras pa'y. Sakit nakakwintas. Kaya kita nakakasta, Danilo. Apalam ka rin dagiti alahas ko? Ha? Ay, saan? Mas dawak lang amin. Tayin suot mo mat amin nga lahas mo. Wala. Kasta lang tiyak. Nagati, kaya kung aramida, aramida. Pasikat kakit di atao Selamat bagbagam nila, pare. Ha? Ay, awan! Anya kumangay ti ibaga? Sige, dito ikan. Ada kasaritak a tao di banda. Para! Talaga mat nga minapasikat day jay agurya. Inmaymat dito istor ko. Nagbayag dito Katamom ka di. Ay, nakaalahas. Kasta. Nakaaritos, nakakwentas, nakapulseras. Kan nagado ti singsing iti ramramay na. Amin samat aramay na kat nakasingsing. Anya? Inmay lagi matang iti asin kan bitsin. Ay ngam nagbayag dito isika. Maawatak latan ipaspasikat na kanyak dagiti alahas na. Anya nga itimbagam kenkwana. Awan, jak dengdenggan dagiti ibagbagana. Impadlaw ka adyak entrisado iti ibagbagana. Si kamot. Pinakita amlat ta kumaa iti nasayaat. Jak lang amin magustuhan ti pasikat a tao. Masurunak amang kitkita kenkwana iti kasjay alangana. Nakaalahas kit den kat kompleto pay. Manipod lapayag aging ga iti ramay ti ima na. Apay, dakas ka day? Adala ang ijibalay da. Ngam nakaalahas kit din iti nabalor. Ay, sabagay, uray siya. Masurunak mag. Angam, bayan tayo lata. Takas jay dalakat ngarod nga agasawa. Wanyarod, nagasawaan da pasikat. Ngumadi ti pasikat. Tapakaisagmakan laday ta. Ay, paapalam dagiti kaarubam. Ngam nagadumat ti sa uda kontrakan ka. Isu amade. Agaramat ka iti alahas ngam ilugar mo. Isumat, no di dakat pasikat at talaga. Kastaw na ti apal kanyak ni Danilaw. Hagasap, sang kakita na. Di na may sina ti panang kita na kadagiti alahas ka. Nagado ngamin. Uray da Marta kan lina. Oh? Ay, apalan dakdagi jay. Ngamin, awan ti alahas da akas iti alahas ko. Kukwa dalatan ate, umapapal ba kahit? Ay talaga
Nangro na pa'y, tadakkel mo ti sweldom iti pagpapaayam a kumpanya. Lakay. Makagatang ta iti agkakapintas akawas tayo kadag iti anak ta. Wala. Nangro na pa'y tawanan deduction ko. Iso gumatang kalata iti kawas tayo. Wala? Intun agsweldo kang. Hmm. Agpaili ak. Ay, wala. Igatangak dagiti anak ta iti sapatos kan kawas da. Agpabaro tayo manay. Ay, Marta! Ay na! Ay, si kamot gayam day tamasabat ko. Papanam? Ijay balay da na nga. Inak agsinger iti pautang ko iti natang. Ay, kasta? Oh, sa dino ti papanam, ta nakaalahas ka manan. Agpaili ka? Wala. Nagsweldo ngamin nila kay ko. Kat inak gumatang iti kawas me. Kan agkakaimas asidaan me. Aya, ngam saan mat anas ka, nga agaramat ka iti ado nga alahas, numapan kalagayam makichinda. Ta saan mat kat apas kan ti papanam? Apal mula day ta. Gurya, di ka agpasikat, taamangan no pagdaksam to. Aha? Kasano ko mapagdaksak ngay? Inak man langan. Apal mula day ta. Dakkel ngamin ti apal na kanyak. Eso ti ammo. Miss? Mabalin ka diya sumurot ka kanya? Ha? Ay, nagtauran a lalaki. Umay ka, miss. At dalay lawlawag ko kan ka. May papani ti negosyo. Kaya't panag ko na, agking naawatan ta. Ngamin, nasan kagayam iti alahas. Ha? Wala. Ay, talaga na sumak iti alahas. Ito agtugaw ta iti daytoy a bench, miss. Wan gayam. Siyak ni George. Sika, anya tinagan mo? Ay, gurya, tinagan ko. Wan gayam. Adda ngamin negosyo. Katagat-gata nga kadagiti alahas. Iso nga di nakita ka, inawis ka nitoy. Tapno kasarita ka. Ay, kasta ka de. Kastoy data. Gatangak dagiti alahas mo. Dakkalagatad ti ibayat ko. Dayta lang tamasapol nga da ipaunam ak kwarta para iti negosyo. Uray 3,000 pesos lang. Mabalindaytan. O sige. Sige nga rod, miss. Ikatemon dagiti alahas mo. Taited mon kanyak. Kanjay 3,000 nga ipaunam para iti negosyo ta. Wan. O subak dagiti alahas ko. Kan ited konti 3,000 pesos. Ne, apay ngay. Di batan agsuble jay lalaki anang tadak iti alahas ko. Agraman ti 3,000 pesos nga gem ko. Apay ngay. Di batan agsuble. Kuna na nga dala awagan na biit. Hanggang awan matan. No kasta na biktima kan Ay, unay kan. Apay, di ka man lang nakadlawan. Tsaka mo, basta ti malagip ko, kat kuna na nga ada negosyo apang isarkan na kanya. Ay, susawanay. Nabiktima ka na dinauras. Ay, nalakay. Sayang pa'y dagiti alahas ko. Agraman ti cash at 3,000. Nagkunang amin akong di alahas ka mapan may kitsinda. Anya ita? Inulaw na kan ti manangal lilaw a tao. Ay, lakay. Apay ngay nga gungat kamatan. Wala ata sayang dagiti napukaw kan ka. Win nga road. Tantumot akong di alahas ka iti adok. Kat mapan ka lang mo't makitsinda. No di kagat pasikat a tao. Na? Kauray mo't sika.
Ala, manipod ita. Santan ngagpasikat, Gurya. Delikado mo't gayam. Ha? Diyak kaya na maulit pa ito yan napasamak. Uwin, Marta. Dayta, ti damag ko napasamak ka ni Gurya. Ay, kaasimot nga rod Anya ka asi? Pag nakman na para magtumot ngamin, pasikat. Di ka nabon na Naimbaglaang at akas jay awagas. No ngay hinold up da, sa dapin natay. Nalabit? Nabudol-budol ni Gurya. Isuan, naglakaan na alilaw. Ay, un nga Taad da dagiti kakasta at tao. Kasta tiwagas da. Tapno agkakwarta da. Hipnotismo ako na da. Isua siya. Diyak kaya ti agparparamag dita. Taamangan no iso ti pagdaksak. May sagmakak laang. Ay, uray siya Nasa isaya at matlaang tay napakumbaba. Adi mo ipadlaw nga ado ti alahas mo. Wano kwartam. Un iti kasta. Mailiklik ka iti pakaisagmakan. Lita, gumatangak man iti sabon, taglabaak man. Oh, itaman pa nga awan alahas mo, Gurya. Amumutan tinapasamak kanya. No kasta, pudno gayam tay damag ko? Wan, pudno. Oh, di agaramat kalata iti alahas. Saan ka di nga ado ti alahas mo? Basit laangan tinatda. Hanggang jak kayatan nga isuot. Apay ngay? Isuot kulatan no adda pasken apapanak. Pasikat ka ngamin unay, Gurya. Ha? Sa bagay, kastala ti biyag ako nada. Aramidem ti kayat mo iti biyag. Tabiyag mo lakot nga roday ta. Ngam no daduma, di tay pampanunutan dagiti ibunga na. Win nga rod. Kas ita, naisagmak kagayam, gapo iti kinapasikat mo. Agasam ngay ngamen, tanapumpon no taramramay mo iti singseng. Sapay pasig a gold. O, di talaga na isagmak ka. Sa bagay, dayta napasamakan ka, ay kat pagadala mo Talaga Isok mababain akon kadagiti kaaruba. Ngamin, katkatawaan da. Ay, di mo maikat dayta. Takinapod no na, oray siya kat masurun kan ka, gaputa pasikat ka a tao. Ha? Nga madamat adal, anapidot ko dita, Gurya. Arumba nga ditay agpasikat, gaputa amangan no maisagmak tayo. Un Gurya, may mayat matlaang daytay simple laang ti panagarwat. Saan aga puta ado ti alahas mo, wano kwartam, kat ipasikat mo. Sorry Marta. Ngamin, may saka idi pinaspasikatak. Hanggang talaga nakaamiris itan. Uray nila kay ko, nakaamiris mutan. Tanagpadaan mimot ngamin apasikat. Nasaya at no nakaamiris kayo. Ngamen, addaan na kyaw. Kat saan nasaya at akit kitaan dati kasta nga ugali yaw. Tamangan no tumulad da kada kayaw. Uwan nga rod. Iso nga ita, laglagi pun tayo akanayaw. Asaan tayo nga agpasika. Taamangan no maisagmak tayo. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita anaadaw iti pagsasaw ako nana. Di kaagpasikat tamangan no pagdaksam to. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag!